You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hi guys! Kumusta? Hello, Hello! hello, hello. Hi everybody! Nag-wave good ko karon. Dili lang ninyo makita mga listeners, pero nag-wave ko. Oh, she's waving. I would like to wave, I would like to wave. Pero kabalo ba mo? Ah, Last week walay recording na itabo. wala na hitabo Ay na dili recording last karon week. man to na week. This is the week. This is not last week. This is the week that we didn't have recording, and this is like the recording of this week, which Mm. is super super at the end of the week. Yep, and this will be published. Next week, Do we want Tuesday or Wednesday? whatever. I don't know what we want, but it'll be published Tuesday or Wednesday. Basta midweek. Nara na dara. Yeah. We decided that we will move our recording day to Saturdays because uh kanang say tawag ani busy Apiki. kayo the week na we always have work and I have meetings in the mornings, and my boss is like mag-meeting ta Monday or mag-meeting ta Tuesday, and it's never gonna be in the same day every week, so we're just gonna have to move it to a weekend so that we don't have to move it again. So yeah, this is our new recording schedule, which is a Saturday morning, very Mm. early. Mhm, mhm, mhm. Unya, Mhm. kung makakita unta mo sa mo ang live no, kay gwapo kaayo ang amo ang mga lighting ba nakita nako. Yeah. Kanang kuan kay siya no, kanang semi-professional. Hapit na gid siya ma daytime. Mura kag naa sa adlaw, mura kag walay atop good. Unya kanang cloudy day. Murag kanang it's a nice Really? day, it's a cloudy day. Oh. It's really nice. It's really As nice. in. As in. Unya, Tapos kanang mo lang to. Actually, an update. I dyed my hair black. It's jet black now. wow. Amazing, right? Giapil ni mo imong kilay. Yeah. Wala oy. This is I put a ano kanang pang eyebrow. Ay, pang Pero eyebrow. wala na ko gyapil akong kilay. But you know what happened? What? Nasa huli talaga ang pagsisisi kung sa Tagalog pa. Nga naman. Kay 'di ba nag-dye ko hair. Tapos wala mo ko'y gloves dire. Nangita jud ko gloves actually sa balay. Nya nawala naman to among reusable gloves nga katong pang industrial gloves. Murag wala ko siya nakitaan. So I just used my hands, and now I have these goth nails. And I don't know if you can see it in the camera. I can see it. Yes, I can see your goth nails. Yeah. Abi na ko nag-cutics So ka. wala goth nails. I like it. Ombre. Ombre gani anak ko, ombre. Yan ako sa akong friend. Ano siya, gipakita man ako sa iya ko dahil look at my nails. Ano siya, cute. Ano ko, ombre. Ano ko. Anyway, so mo lang to ang update sa akong life. I dyed my hair black and now I look like Morticia Adams from Shopee. Nice one. Yes. Dili Mag-shout out Wednesday, to sa dili ka condomers. Wednesday. Ay, sorry. Dili ko si Wednesday because I'm old. I'm old. Ay upod no. Teenager man di ay ng Mm-mm. Wednesday no. Tama din, nakoy gusto na rant. Quick rant lang. Kanang kanang pag syempre na atay mga work from home people listening to us right now, listening to our podcast, and they also have Zoom meetings with their boss, right? Mm. Do you use We normally use our voice, natural voices, right? In a meeting, like our professional voice. Yep. Like, hello guys, ana. Dili siya pang dili ni advice ka lang. So dilo sa mga nagdiloab nga mga dili nga na, 'di Mm. ba? Pero first time jud ko kay I met with my boss, and then naami kauban na third party provider dito sa meeting. So
she's not actually my colleague. She's a colleague, but they're not part of the company. They're a provider, a third party Mm. provider. Mm. Unya Tapos Pinoy. dili Japanese. Pero kuan siya mura siya nagdako sa US kay ang iyang English is very American. Mm. Or maybe kanang kuan lang jud Japanese na how jud mag American accent. I don't know. Basta kay pure Japanese jud siya yung name is Japanese. Tapos kanang uh, ang iyang ginagamit na voice sa meeting kay bedroom voice. Tapos I unlocked a new pet peeve. I unlocked a new pet peeve. Kanang naguta, may kanang marag transparent ba ako now. Ah. When I'm annoyed, it really shows. So I don't know if she got that signal from my face. Na wadyo ko ganahin si antingog. So ay ani let me give you a Sige daw, sample. isample daw. I don't know if ing ana, ing ana siya dingog. Nya tas abi na ko sige basig first time na ko siya na meet basig mo lang to yang voice at the time kay basig bago siyang mata or something. And then recently like last week she sent me unsa tawag ani? She sent me a screen recording to show me new things about the site, the website Mm. that they're letting us use. Hey Cindy, ing anak jud siya kring. Ano ko ay yati, ing anak jud di siya tingog no, ing anak niya anak ko nga I can't she can't help it siguro ing anak jud siguro siya mosturya but she's using a bedroom voice. Mm. 'Di ba dili ko motuo nga mao gina iyang or motuo ko. Motuo ko o dili ko motuo nga mao gina iyang bedroom voice. Dili man siguro na siya nga namusturya sa iyang mama. I really don't know. Kay nabi atay you unlock one voice when you speak to a particular person or situation, right? So if you want to be authoritative, dapat authoritative voice ka. If you Mm. want to be a teacher and you're in front of your students, you use that authoritative voice or the teaching voice that you have. And then another kind of speaking voice when you talk to your children. Another kind of speaking voice when you talk to your husband, like pabebe ba ka, ay, anak ka, di ba? Gani. Pero nakig-bedroom voice siya sa ako Pati sa inyong meeting with your boss amo. Yes. Lain ang batasan na oy. Dili man siguro like batasan kring pero basig ing ato jud siya. Ala nawala ko. Nawala ko no. Ah, But my mic is still there. yep. Ay kasama ko jud aning ear yun. Uy. Now our next project is ano. Ay wala na to sila na update. Ay unya naman na pag ano na kay kuan pa man ta, live updates pa man ta, wala pa man tay podcast updates. Okay, now I wish I have a camera. Yeah, maupod A new no. camera. That's our next project. Mm. Next project please. Asa na ko? Ako pa yung pangutanon. Dali ragod ko mawala ba? Dali ragod ko ma-distract. Kabalo baka din ako kayo nung pa. Asa na ka? Asa na ka? Short attention span, the normal HDHD kind of person. HDHD. HDHD. High definition. Ah. Hoy, nakoy update. Ah, sige. Nahuman na akong Breaking Bad. Congratulations Uy, sa ako. kaluoy. Congratulations. Dili ko mag-congrats. Laluoy ko. Nahuman na nako. O di ba? Okay. Kano sa niya ang last ani niya 2013? So it's been Last season. last season 2013. So it's been like 13 years. Oh my god. 13 years ago ni siya last nagkuan. O niya nakahilak ko sa episode 14 katong kuan family na gyud ang kuan. Mag-spoil napa ba spoiler karon? Wala na. Uy, grabe naman po. Pangtukon ang mga masuko sa spoiler. Katong nana sila sa desert ba nga gipatay na gipatay na ang iyang family. Oh, nasad ko dito niya. Nagtawag siya sa iyang asawa niya. Tapos si Holly kay kidnap mga ana good. Basta nakahilak jud ko. Niya mo to. There's one lesson to be learned from Breaking Bad. Unsa man? Don't crime.
Hashtag don't crime. Katong i-post ni mo ba? Yeah, from Greensboro. Unsa to? Ba- Greensboro Police. basta di ba Unsa to FBI nga? man to? Dili to FBI. Dili to FBI. Oh, Greensboro Police Department. Oh, gato. Official page. Hashtag don't crime. oh, basta, basta police department, don't crime. Kataonan man to Oh, eh. gani. Wala. At least no. Yeah, ganahan na ka. You wanna explore the another series in the same universe. It's Better Call Saul. Mo na ang next. Mo na ang next. Nagtanaw Mm. na ko atong Breaking Bad movie na El Camino. It was, kuan man to, kanang, dili siya, wow, amazing movie. Kuan lang siya, kanang murag, it's a nice, it's a mo- nostalgic hangout with your friends na dugay na nimo wala nakitaan. Although in my case, bago ra ako nakitaan. Pero murag siya nice reunion with your friends. Mm-mm. Kaluoy Mm-mm. po niya, oy. Pero Mm-mm. po kita na El Camino. El Camino? El Camino. El Camino, okay. Wala po Oo. kita na. Mm. Magtanaw ka. It's nice. It's a nice chill movie. Alright. Right now, I'm just watching RuPaul's Drag Race Season 18. Karon pag yun siya nasundan. Nadugay siya. After, o dugay kayo siya, jud nasundan ay, kinalingaw lagi si RuPaul o DJ, so wala siya nasundan dayon. Pero karon nasundan na siya, nalingaw ko. Dua pa lang ka episode ang nigawas. But it's good. It's good. It's always good. Mm. Anyway, mag-shoutout na ta. Kuan lang ta. Mag-thank you lang ta sa atong donors. Thank you so much for supporting us always. Thank you. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to deliniadvice.com. Thank you. Thank you po sa ato ang listeners for always being there supporting us. Salamat. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode with your friends. Share. Kailangan dyan masunod ang ato ang script, guys. Nabi atay script. Kailangan dyan masunod. Ha? Guys, thank you so much sa inyong pag-donate lagi, 'di ba? Thank you so much. Jud. Salamat Ngano, jud sa nagpalit ato tig mga bagong mics. donations. Look at our mics. Look at our mics. Look at our mics. 'Di ba? It's so nice. Listen to our mics. Yeah. Listen. Mao ni ang napalit. Napalit mi bagong mic. Mahal kaayo, guys. Guys, professional jud ni. We have committed to professional mics. Uy, dili pa ni siya mahalon good. Mahal siya, pero dili Ay pa dili ni oy, mao. dili ni siya mahalon. Oh, Dili ni siya mahalon kay nakakita ko og mic na tag 300,000 pesos ang isa. kanang mga, grabe naman po na eh. Kanang mga ginagamit sa mga podcaster, tag 30,000 na Dili. ilang mga mic. Pila? Tag 30,000. Ay, okay. Okay lang. Oh, Charo. barato Dili, oy, pa na yung nakakita ato jud ko. Barato ra ni, barato. Oh. Nakakita ko bike na tag 300,000 pero dili to pang podcasting, pang live performances to. Katong sa Tiny Desk, katong ginagamit nila did. Okay. Katong nipis kayo, katong murag stick. Yeah, oo. Gwapo kayo ito nga mic. Uy, kay maski magtakilid si Ray. Kita ka sa Tiny Desk ni Ray. Wala. I should watch. Nagkanta siya sa kilid na. Ana siya nagkanta. Oh. Worth it. Ooh. Ana siya sa kilid. Moto na. Ano siya? Nadakpan ka po niyang tingog. Nice kayo. Oo. Sige. I don't know how to do the bedroom voice. Is this how I do the bedroom voice? Dili na mao. Dili gyud na mao, Kring. Dili na mao. Dili gyud na mao. Bedroom voice niya kay katong pabebe jud like. Ay, Ana gyud, vocal Kring. fry. Vocal fry. That's the difference. Hi, Cindy. This is the new portal. If you can look at it, this is where you make approval and you make cuts. Ing ana jud, Kring. Ing ana wa jud ko dili ni exaggerate ko pwede lang jud i-play but I'll be in trouble if I play it pero kung pwede lang yun lain jud gayon makaingon jud ko my new pet peeve. Ay! Naay host ang Dota 2 nga ingon ana og tingog mao di ay dili ko ganahan. Okay. No, dili ta ganahan ana.
Oh, for me. bantog ra dili ko ganan siyang tingog. Okay, now I know. Kay basin ay dili ko ganan siya kay babae siya tapos naga-host siya og Dota 2. Pero naa may laing babae na naga-host og Dota 2 kanang mga live tournaments gud sa Dota 2. Na may isa ka babae Mm. nga dili man inguna na og tingog, okay ra man siya. Mm. So tama, okay. At least okay. That explains why I don't like this other host. Sa mga okay. Okay. Mm. See. So, ayaw mo pag-bedroom voice, please lang. Mag-bedroom voice mo sa inyong significant other. Oh, sa Dili ka bedroom. mag-bedroom voice. Oo. Maski hindi nagun mo sa kusina, kung kamong duha, bahalag dili sa pag-bedroom voice mong duha. Pero pag naa mo sa Zoom meeting or sa screen recording, kay naghatag mong tutorial on how to access the website, dili mag-bedroom voice, dili formal. Never. Dili ko kabalo. Never. Never maging ana. Mo niya to ang uluhan karon, guys. Mo niya tong storyahan karon. Would you Dabawenyos, this is for Dabawenyos. This is a question. Would you support amending the city ordinance to support a fireworks show? Pakibasa ra gud ko sa details ara kay. Councilor Danilo Dayanghirang, Chair of the City Council's Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations, taas ba na? CCC FWMA, recently said he is willing to look into possible amendments to the city's firecracker and pyrotechnic devices ban ordinance following widespread online public interest. During the Pulong-Pulong sa Dabaweños Forum on January 6, Dayanghirang suggested that public fireworks displays held in controlled locations such as the Davao City Coastal Road could be considered. He emphasized, however, that any changes would require thorough consultation with executive branch and broad community consensus. City Ordinance Number 060-02, enacted in 2002, prohibits the manufacture, sale, distribution, possession, and use of firecrackers and similar pyrotechnic devices within city limits. Violators face fines from 1,000 pesos to 5,000 pesos, potential imprisonment of up to 6 months or both. Some Dabaweños say a controlled fireworks event could enhance holiday celebrations, while others support the ban for safety reasons and animal welfare concerns. I'll say my take first and then you say your take next. Akong take ani kay kanang we have lived for many decades without the fireworks, and I'm okay with not having it again even if it's controlled. I think katong mga gusto mag-amend sa city ordinance are basically people, I think lang niha, it's my opinion. I think they are the people who didn't live here long. Like kanang just moved here, or in the last 5 years, in the last 10 years moved here, or dili siguro 10 years, but in the last 5 years they moved here and they miss the fireworks back home where they came from, and they want fireworks here. But in my opinion, I'm okay with not having it. But I'm also not super kanang dili ko as in negative sa kanang kung if ever ma-amend siya. Like dili ko kanang ay lagot ko kay gi-amend jud ni dili. Kanang kung ma-amend jud galing siya, okay lang pud sa kuha. Pero okay ra pug ko kung dili na gyud siya i-amend. Kabalo ka no? I agree. I mean, wishful thinking man ako na kanang katong naka-mention ko last episode nga unta no naatay controlled Ay ikaw day dahilan. ay di, Naminaw si Dayanghirang. dili si Dayanghirang alone. Not Dayanghirang alone. Ang naminaw ang City Council's Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations. Appropriation, may I help you? Gani. Naminaw ay sila sa Ikaw dili ang na dahilan kay advice.
Yes, kay pag ingon nimo nga, I wish there was like an organized fireworks show somewhere here in the pag ingon nimo ana, nag-consider nga i-amend, nag-consider pag ingon nimo, naminaw di ay sila. Naminaw di ay sila. Okay. Oo, kay gi-topic ba nato na and then you said what you said and then they considered to amend it because of you. Hmm, okay. Ako ang dahilan. I'll take the blame. Ah, I'll take the blame kay lagi niingon ko last episode na kanang unta no kanang naatay controlled na fireworks display kay murag nice man siya. Pero Aha. kanang so okay ra ko nga wala, okay ra ko nga naa. Murag wala ko'y strong opinion about it. Ana na lang. Okay. Para sa kuha kay kanang okay lang ko kay diri man ko gianak guys, diri po ko nagdako sa Davao City. So naanad nami ni Kringkay nga kay siya man po diri po siya gianak alang lain po diri ko gianak niya siya asam siya gianak. Anyway, pwede ba no? Pwede pod ba ya? Pwede ba ya dili ka diri gianak? What if atong Pwede. mamalagan? What Pwede, if? pwede, pwede. Oo. But anyway, okay lang ko guys kay ngano dugay na may nagpuyo diri naanad na mi since 19 what year was that 2001. I remember the year na we discussed it last episode 2001 when it was kanang finalized the city ordinance to ban firecrackers and I'm okay with it kay wala naman yun tay ana no we are used to it we have a different celebration than the others and also if they if they miss fireworks or if they long for fireworks in a celebration like the New Year's Eve or New Year's Day, that is not our niche. Like we are not a party city. We are not like that is not our kung baga sa business pa that's not our marketing uh core. Our marketing core here, gihimong business ang Davao. Ang ato manggong niche diri is safety. So daghan gyapon ang of course naman jay mga crimes sa tanang kalibutan no. Kalibutan jud ako ingnon ha. Mm. Tinuod na siya. Tinuod man. Pero we are just a bit better in terms of kanang kanang unsa ni controlled security diri ba like wala kayo tay crime naaman pero kanang under control siya kumbaga sa ato ang law enforcement. Mm. Tapos mo na ato ang niche. Some people, if you're not aware, some people are very amazed by that. Na kanang manigid sila diri og Davao to experience safety, to experience na kanang magsuot og the simple things that we take for granted like kanang magsuot og jewelry in public. Kanang Bitbiton lang magsuot ang og cellphone in earrings public. na ako'y gold necklace always na ako'y gold bracelet always na ako'y kanang maski asa ta mo adto we're not afraid to wear our valuables and use our valuables like the cell phone but in other places they can't and also to the extreme like kanang ibilin jud ang cellphone sa table para i-reserve ang table tapos mawala na lang ang bangko kay gikuha na pero ang cellphone naa didto sa table. Gina-take for granted gid ay na nako kay wala ko kabalo na wala ko kabalo na ingon ana di ay ang sitwasyon sa uban lugar na kanang mahadlok sila gamiton nilang cellphone sa public, mahadlok sila mosuot og jewelry. Tinuod na wala ko kabalo na ingon ana di I ay. mean, I've seen a few videos where they intentionally come to Davao to experience it. Kanang first time ko sa Davao tapos kanang try do niya mulakaw ug kadlawon. Mm. We take for granted what we have here and other people are like amazed by that. That's our tourism niche. Like mo na ato we don't have like sa Cebu or sa Manila nga high-rise buildings. Kanang until the morning na mga parties kanang magbinuntagay og inom ana. Wala tayong ana diri but what we have here is different.
what we have here is kind of unique in in compared to others lang ha. Dili kita unique jud. Ayo jud ko ninyo i-verbatim dia. Kanang compared to other cities, that's what they that's what they come here for, kanang mag-experience og lakaw ug kadlawon nga dili ma-hold up kanang mga ing ana daw. Mm. I'm not saying that's like the real thing that kuan, pero mao na ilang mga gina-post sa videos kanang hala i-experience nila ng mga pedestrian na hala manghunong gyud ang mga sakyanan. Wow. Na wow sila anak ring. Tas kita diri kay normal na, in fact masuko ta like reklamador kay ta mga Davaoenyo, like kung naay mo ano kanang mo larga ng mga sakyanan nga masking magtabok pa ana reklamador kay ta daghan kay Mm. tagyaw-yaw, di ba? Mm. Pero oo. But I think that's our nataas na ako storya, but our niche is different. It's not the fireworks. So if you're looking for fireworks, you go to other nearby places like Digos, Tagum, Panabo because they don't have firecracker ban. And it's just an hour away. Kato mga lugar na akong gipang-ingon. Dool ra oy. Doon Kanang ra kain sila. mao gani na ang uso, kumbaga wala ko kabalo kung sa tama na word. Mao na ang uso diri sa Davao ba? Mao na Trend? ang nakagwapo sa Davao kay pwede ra ka moadto sa mga karatig lugar para mag-tour. Kay diri ka sa Davao, wala kaayo kay laaganan. So ang laaganan is ang gawas sa Davao. Mao na ang kung unsa ta na wala ko kabalo kung unsay term. That's what we're known for. Oo. You come to Davao, you visit places outside of Davao para mag-tour. So apil na dito ang firecrackers. If you want to see firecrackers, go outside of Davao. If you want to go to the mountains, outside of Davao. Although dili kaayo outside ang mountains kay naara man siya sa Buda, which is Davao City gihapon. Oo. Correct. Kung mo ato kag dagat ato kag samal, ana good. So Ana. so mora pod na Oo, ang tama po di ay kung gusto silang pabuto, moto di silang samal. Mutabok ra 15 minutes ra man siguro ng barge. Ang kanang Roro, 15 minutes ra man siguro na. Kung gusto silang pabuto. Pero kung ma-amend gyud ni, dili ko mag-hate. Okay lang. Ana good. ay na Dili ako'y wala lang. kung i-amend ni siya, ang giingon 'di ba controlled lang kung i-amend manggaling. So, dapat controlled lang gyud siya. Dili siya katong para sa una na masking asa pwede magpabuto, masking kinsa pwede magpabuto. Kana na jud ko strong opinion ana. Dili na siya pwede. Oh, dili na siya pwede. And kanang ang gusto nako kung magpabuto manggaling sila, lain na tong ginaingon kay kung magpabuto. Medyo bastos. Pero pero kung magpabuto man jud galing sila, mas prefer nako bitaw sa coastal road na lang pod. Kay para dito jud dili sa coastal road jud. Dito mo sa dagat akong pasabot. Oh, katong dagat ba? Dito mo sa dagat mismo, dito sa tunga sa dagat mo, sa tawag na Davao Gulf. It's the Davao Gulf yata. Oo. Oh, dito mo pabuto, not necessarily sa kanang sa road gyud. Oo. Kay nabay makadungog na cats, dogs, and they don't like that. Gani. Oh, Sila ang dito luoy, masalayo. sila ang luoy. And Ganahan ko children. fireworks. The visual effects of the fireworks I like. I don't like the sound. The sound's okay. Maybe if it's No, I not don't so like the sound. close. Kay close man gud kaayo ang mga sounds sa pabuto sa una kay naaras kilid sa tumbalay. Pero kung if Medyo, it's from far away, I can appreciate it if it's from far away and you see it from the sky. Oo. Pero sa una man gud kring katong napay pabuto, iitsa man sa imo ang what to see. I don't like dili na that. pwede. Dili na pwede. Iitsa sa imo ang triangle. I don't like that. So dili pwede. Oy, hello, Okay hello. lang. Shout out di ay kang Ikoy blank. Ay, hello, Koy. Pero actually, Kring, kabalo ba ka? This is my good friend who has a restaurant cafe in the downtown. And I was planning that dito ta mag-record someday. But I don't know when that will be. Pero wala lang. Wala lang. Magpabida lang ko ta dito. Ay, pag naay meet and greet, live audience impact. Oo, pwede.
Himo na tong Hello. co-host ni kay daghan kay nig opinion pod si Ikoy. Ay, ganahan ko ana mga tao daghang opinion. Okay ra gyud Kanang sa dapat ako, opinionated ka. Okay ra gyud sa ako nga matabunan ko, walay problema. Pero si Darlene dapat dili matabunan. Okay lang man pod, magpatabon ra Okay. pud ko. Okay. Pero depende ra pod kung ganahan ba ko magpatabon anang adlaw. Depende. Sige, sige, sige. Good morning, good Mag morning. ato ning ikwan be, ato aning i-discuss ning trans women or women be. Sige daw. Oo, Asa kay kanang una sa tanan, kinsa ang nagpasimuno? Ay kinsa ang statement, kay kinsa ng question? question day na, statement gud na sila. Ay statement di ay na? Asa gikan? Kana kasagaran kay ay daghan kaayo ka ng mga vlogger, influencers na naga-post og trans women or women and having an opinion about it. Kita na lang yata ang wala. Late na kaita. Daghan na kaayo gyud ang naghatag silang opinion about ana niya. Kita na lang ang wala naghatag. Mo I ba? think. Okay, na late data sa istorya. Oo, grabe jud kay daghan kay nagistorya about trans women or women sa ato ang feed. Grabe jud. Sa ako ang feed. So far lang pod. Dili wala ko kabalo sa inyo ang algorithm diha. Pero sa ako ang algorithm kay kadaghan na gyud kaayo trans women or women nag-away na sila, mga LGBT versus LGBT nag-away na ana good. Daghan na kayo nag-away about ana. Daghan nag-hate. Oo. Unsa imong let me ask you first. Unsa imong opinion about trans women or women? And I think we have the same opinion. So una sa tanan, you do you. Mao man gid na ang ako ang motto in life. Mo judge ko sa layo, but you do you. Mo judge ko sa duol, but you do you. Ha? Kanang mosulti ka nga, babae ko, babae ka. Tawagi kog babae. Tawagon ti kag babae kay ako ang klase nga tao nga moora pog ko. Ing na kog she, kay she man ko. Ingnan ti ka og she. Pero dili ka mamugos kung dili ka tawagon sa ubang tao kung ingon ana. Unya, mutuo ba gyud ko nga babae mo kay basig basig sige ra kag nya dili di ay ka mutuo nga babae sila. Mutuo ko nga babae sila. Kay naman na sa kasing-kasing nila. Sa mutuo ko kung unsa ang nasa ilang kasing-kasing. I believe that they believe it. Pero So it's like unsa man. it's like you're agreeing to disagree. Dili man pug ko mo disagree. Ay ambot ko mo disagree ko, wala ko kabalo kanang wala pa man gud ko ni enter ani nga conversation with an actual trans woman. Okay. So, unsa may Ana gani ko na ako'y friend na trans ba si Jerica niya. Ana ko siya, Mads, pwede ka mag-guest sa mo ang podcast kay para ikaw dapat Ay, ang may no. opinion jud ani ba. No. Siya okay Mads pero dapat taas kayo akong introduction nga mga 500 words. Ana ko ay kulang pa ng 500 words intro ta kag 1,000 words Mads. Ana ko sa iya pero I don't know. It was just like a casual talk pero a casual comment sa comment section. Casual talk sa comment section akong pasabot. So, mo na siya pero sige padayon sa imong opinion. I mean, wala ko'y nakita kung unsay i-disagree nako with them. The only disagreement that I probably have with them is kanang mamugos nga unsa man ha? Mugamit og CR sa una. Unsa man to? Apilo na to na unya na lang na. Agian na to ra kanang paggamit sa CR. Okay, agian na to ang paggamit sa CR noted. Pero wala man sila nasulti na mo disagree ko. Murag they are women. Let us treat them like women. Let us treat them the women they are. Ana. So mo na imong opinion. Nag-share tag opinion. Pareham tag opinion. Kanang para sa kuha kung trans ka and you believe you're a woman, okay na siya. And then
If you ask me to call you ma'am or she, I would call you ma'am or she. That's how I will support you. Pero to force other people to call you a ma'am or she, mao na siya ang problema diha. To call you a woman, mo na ang problema kay mamugos ka ba, mamugos. Na Mm. di man sim let's put it simply nga dili gyud nimo makontrol ang tanang tao. Mm. You can't control other people. So kung imuha silang pugson, diha na mo mag-away. Diha mo mag-away kay mamugos man ka. Mm. Pero dapat dili ka mamugos. Para sa kuha, uh, let's feel, let's be grateful na lang na you have friends who believe you're a woman. You have supporters who call you a ma'am or she. You have a mom and dad who embrace you as a woman, 'di ba? Kanang gidawat jud ka and you yourself, you believe you're a woman. It comes from within. It starts from you, 'di ba? And you believe it. So be grateful na kay ang uban closet bi gyapon hantud karon or dili ka come out because of religion or because of family culture or something. So be grateful na ing ana ka karon. You can speak out loud, you can create a vlog and speak out your mind, create an opinion for other people to hear. Ana good. Mm. Be grateful, no? And you I am your ally. If you want me to call you a ma'am, and even if you don't ask me to, I will call you a ma'am if you look like one. I will call you a she, her, ma'am if you look like one. You don't have to ask me to. I will call you that. You don't have to force me. Kay I will I will support you. Ana good. Pero pag mag-start ng debate kung mamugos gyud ka nga tanan tao mo tawag sa imo og woman, ma'am, she or her. Diha na magsugod ang away. It's like religion ba, 'di ba? If for example, kung Iglesia ni Cristo ka, uh, good for you, 'di ba? Tas Mm. naga-share mo og faith og religion with other Iglesia ni Cristo people, which is good for all of you. 'Di ba? I support you, but I'm Catholic, right? So if you force me to believe or to move to your faith, to move to your religion, kanang kanang ikuan yun nako biyaan akong Catholic, pagka-Catholic nako tas mo move ko sa inyo ha. That's something else. It's enough na unta nga I respect you as Iglesia ni Cristo and we can live in one space without arguing, right? We can live in one city without arguing. We can kanang sa tawag anak ring uh, kanang we can Live interact in day by day. harmony. Yeah, live in harmony. That's what I'm looking for. We can live in harmony and we don't need to fight. We don't need to force each other, ang iglesia ug ang Catholic, to force each other to kanang convert to religion that you want to convert to, 'di ba? We can't force other people to do that. It's the same, I think, in my opinion. It's the same. You can't force other people to believe in your faith. It's the same as this issue karon, not issue but this statement, trans women are women. It's the same, I think, na dili nimo siya pwede ipugos sa laing tao. Kung ang laing tao naman jud laing tao kring, for example kanang na jud laing tao nga kanang homophobic jud, Naa 'di jud, ba? Or dili na nato naa na jud na maiwasan. Mm. dili na to na maiwasan jud, naa jud homophobic hantud karon. Masking ay diri ra man na sa Pilipinas kay sa US gani ang trans women or dili oy naapoy homophobic sa US. Naa jud Na na sa tanang kalibutan, naa na siya. Dili gyud na nimo sila mapugos. It's a never ending issue. Mag-battle jud mo ana permente. Kay ang issue diri mamugos. Mamugos. mm. Kay Dili nato ya lang ta kring. mamugos. Oh. Oo, pero saway lang pud no. Kaya akong friend na trans, dili man siya mamugos. Like she believes she's a woman, but she will not ask you to or ask everybody to kanang mutahod gyud sa iya nga woman siya. Dili man ing anak kring kay pero saway ra pud sa uban nga mga vlogger kanang mga influencer. Mamugos man sila kring.
Oh, kay nomdom ka atong katong Jude, si Sir Jude, si Ma'am Jude nga giparusahan ng usa ka waiter kay gitawag siya sir instead na ma'am. Mm. Kana ang dili nato ganahan. Dili na Mm. siya issue sa tanan trans. Kato lang gyud siya, naka-timing lang gyud si waiter og asshole na tao, Person. na Oh, person, person. yes. Mm. Oo. Eh, Dili nga na ang mga LGBT, dili nga naka-timing lang gyud siya og tao jud. nga buang. Oh. Oo. Murag ana baka nang dili siguro nimo dili dapat ta mamugos sa maski unsa jud nimong opinion. You believe in your opinion, fine. Pero dili nimo ipugos ang laing tao nga motuo sa imong opinion, 'di ba? Mm. Mura ra na siya kanang kung high school ka kring or elementary. Kanang bata pa ka ba? Mm. Siyempre mag-away mo kutay na kay friend, ay imong friend kay si Aiza, for example si Aiza friend nimo niya. Anya, best friend kaayo mo and then nag-away mong duha. Nag-away mo ni Aiza, for Nag-away example. mi, nganong nag-away man Oo. mi? So team Darling versus team Aiza, for example. Eh di siyempre kay naman kay mga classmate, 'di ba? Na kay classmate. So imuha silang ikuan, i-brainwash nimo silang tanan. Murag imuha silang kanang i-manipulate tanan ba nga kanang, "Uy kana gud si Aiza kay kuan na siya kanang kutohon, bahog kuan, mga ing ana gud, kanang mga ing ana gud, ipugos yun nimo pero naa man jud isa nga dili gyud siya motuo sa imuha kring. Si ang pangalan niya kay si Carlo." Oo, classmate nimo si Carlo. Mao na siya, dili man na tinuod ana. Siyempre mag-away na mo, "Uy tinuod man akong giingon si Aiza kay kutohon ya kanang baho siya kuan ana-ana." Dili jud ko motuo na mo na si Carlo. Kanang ana balik na sa basic ba kanang mag-away mo na diyo'y kampi-kampihan naay tao nga di motuo sa imuha. Mm. Oo, naa jud na siya, dili na siya mawala. So for example, mao na 'to, example na 'to nako. Mao na to. Mao na 'to, 'di ba? Mm. Ang dili po napako isa ka dili ganahan, 'di ba aside sa mamugos, dili ta ganahan ang mamugos, 'di ba? Dili ko ana. Oo, ayaw mo pamugos, 'di ba? Ang ikaduha na kong dili ganahan kay kanang naay uban lang pod pura saway lang pod sa ubang vlogger or trans women na kanang vlogger influencer nga nagpalabas sa ilang statement opinion diri sa social media. Ang dili lang po nako ganahan sa uban kring no kay mura gusto nila i-change jud ang definition sa women. Nganong i-change man, dili man pud. Nganong Ang i-change man daw? ang meaning na jud sa women is ang meaning sa women ang meaning sa woman kay 'di ba it's the gender, right? Mm. You're, you're a man, you're male. I'm a woman, I'm female. It's my gender, right? Lahi na to ang sex sa gender? What? Dili ang gusto nila kay murag i-inclusive ba? Appeal na ang women, ang trans women sa definition sa women. Mm. Which is nag-fall gyapon sa category of pugos, nagapugos gihapon. Wala Nga ko na kung kas pasabot ba? wala ko kasabot kanang kung how exactly do they wanna change it? Like How if do they you wanna if you change it? wanna in the dictionary, in the dictionary, what does women mean or what does a woman mean? Sige daw. Define woman. Gani. An adult female human being. Mo gani na akong gingon. If you're a man, you're male. I'm a woman, right? I'm female. But some trans women who posted their opinions on social media, they want to include the definition of women na appeal to sila, trans women. Na to change jud the meaning ba in the dictionary. I'm not sure about Nagloading that. si Kring Kring. Nagloading ko.
So, for example ha, in the next 10 years, if ever lang na kanang, hey, let's include trans women as the definition of woman in this day and age, kuntahay. In 10 years, Kring, if you ask Copilot, what does a woman mean? What does a woman mean? Or if a child opens a dictionary, what does a woman mean? Dito maglabas na inclusive na sila ba? Appeal na sila. So they are part of the definition. So ibutang na It's an adult female or male that transitioned to female. Mo na siya ang meaning sa woman. okay. So my opinion is, I'm gonna be honest, I don't see why not. Why not? Pero dili man ako magbuot sa dictionary. Okay? Like, ang woman is part of the many genders. Kung feel ni mo na woman ka, then you're a woman to me. Pero if you say that you're female, that's scientifically impossible naman good. So dira na murag kung moingon sila nga i-change ang definition sa female para ma-appeal ang trans women, kana dili na siya pwede kay na naman tay scientific factor here. A male reproductive organ and a female reproductive organ, mga ana-ana, blah blah blah. Pero pag gusto nila i-change ang definition sa woman, like, why not? Okay lang. Like, I don't mind having. But isn't it for me no, if that would change ang definition sa woman sa dictionary, wouldn't that be confusing to children? Because dictionaries are accessible in libraries, which are accessible to children, and they would be exposed to that kind of confusion. Like, woman, noun. It's an adult female or a male that transitioned to female or to woman. Hoy, kabalo ba ka? Gi-search na ko ang define woman, ha? Nay nakabutang ang Cambridge Dictionary. Woman. Mm-hmm. An adult who lives and identifies as female, though they may have been considered to have a different sex at birth. Naa naman gani diya. Ay, nana di ay. Cambridge Dictionary. Naana di ay. Oh. Oo. Pero, ang aqua lang ha, when we talk about, I've discussed this before in a past episode, kanang, about the sexuality of a person ba? We can talk about it when we're when we're adults. Legal na ang age ba? Pero if you expose that kind of world sa children, pwede ka nang let us make our kids' lives simple, male and female lang sa ta. They can explore, they can discover other sexualities when they're old enough to understand. Kay kani manggong Cambridge Dictionary, if mabasahan ni sa 5-year-old, unsaon nimo pag-explain, Kring? To a 5-year-old, how do you explain to a 5-year-old appropriately in his age ang ing-ana nga meaning sa dictionary? So, I would just be as vague as possible, no? Kung unsa lay masabtan sa 5-year-old. Pero I guess that would not be the only word na makapaka-fuse sa ilaha sa dictionary. Naapoy laing mga words sa dictionary na dili pa ready ang mga bata. Like, maybe they will read about murder. Maybe they will read about homicide. Kung unsa pa yung mga words na naa sa dictionary. Maybe they will read about cannibalism. Kung unsa pa yung mga words na naa sa dictionary na murag dili na to pwede i-expose sa children, but they will be there anyway. So, that wouldn't be the only word na would confuse children. So, maybe makita nila kung sa ilang makita, and as a parent,
I mean, they will see what they will see. And as a parent, you just be there to explain as much as possible or maybe as vague as possible, whatever you want. Kung unsa na ang mga words. So ani na lang, dili na lang to pabasahon og dictionary mga bata. Mabasahon gyapon. Dili na lang. Kay moagi man jud ang time anak. I think all children will experience reading a dictionary Oy. kay oo kay akong anak gani nagpalit og dictionary, Filipino dictionary tapos katong ay Tagalog, English Tagalog dictionary tapos dictionary jud na dictionary. Anyway, it's a simple word. It should be explained simply. But if you complicate things as early as children, kanang anak nga age, like murag kuan siya ba, murag it's not, there are some things that should be discussed in a proper time. Nang dili pa karon, good, dili pa karon nato ma-explain. Mura ra na kanang kuan kring. Kanang go mag-explain ka og like nganong nagbulag mo sa imong mama ug papa, nganong nag-divorce mo, nganong nagpa-annul mo, why did mom and dad separate? You can't really Magets na say ko nga na. kanang Mm. you can't really talk to children na kanang nangabit man gud imong mama, nangabit man gud imong papa, nabuntisan niya, dili man gud nimo na madirektag ingon sa 4-year-old, 5-year-old, 6-year-old, 7-year-old ang mga ingana. You can explain in an age appropriate explanation nga kanang we're just not agreeing right now ano may ana ba murag kay dili pa nimo ma-explain jud sa iyaha ba pero ambot oy basta ing ana akong take for now Mm. about the definition to change it entirely in the world na kanang ma-adapt gid sa dictionaries that women definition a woman is a noun that is a person who was a person who's an adult and born female or a born male that transitioned to a woman in their adulthood. Amot ba yun? So, unsa na ang pag-explain? Mura ra Totoo. gud nagkring mura pero Cambridge kring mura ra gud University. mura ra gud na di ba nasuko ba ka atong issue nga katong bata nga gina suportahan sa parents sa iyang transition as early as 12 years old mag-transition na ang bata. Masuko gani ka ana tapos karon Oh, uy. Kay mao gani that's my point. it's Like not the same, mampod. Kay it's just a definition in the dictionary versus actually changing your child's like biology. Lay na siya. I don't think but they're the same. I think this is like grooming in some sense. Do you get Well, me? well, is cannibalism I can't believe I'm comparing cannibalism to the word woman. Is cannibalism grooming though? Ana good. Dili man siguro. But cannibalism is a word and then you can put the definition in the dictionary, right? But it's the true meaning of it. Ang true meaning niya ba? A person who eats other people. Yeah, I'm not prepared to explain that to my It's child. the true meaning of cannibalism ang nasa dictionary. It wouldn't be like a person who eats people or who eats fake people. Like nagpahimo siya og cake person and that is called cannibalism. Oh, see? See? It complicates things. Kung nagbuhat kag laing definition sa word. So, kung naay meaning ang murder, 'di ba sa dictionary? What's murder? It's the premeditated, intentional, deliberate killing of of a person to another person. And also if a person kills uh, uh, a toy robot, di ba nanay robot karon na murag tao? Oh, it's called Mm. also considered murder. So what if that is adapted as a meaning as well? It complicates it. Like I don't like it when a word, it's just me, but I don't like it when a word, when there's a word that already has 1,000 years meaning,
It's been there. It's been there for ambot pila na ka years, hundreds of years, centuries, na mo na ang meaning sa women, and then you just change it all of a sudden. I'm not Sige comfortable. lang kay kuan man siya kanang language does evolve. I Um, know. it's something that we it's something that is inevitable. So maybe the word woman is gonna be evolving now. Murag uh slang words kumbaga are making their way into dictionaries. Murag Okay. Hmm. yeah. So words are evolving. Pero when it comes to changing a child's biology, dili siguro ta na kay murag life altering namang good na. We already talked about that in a previous episode. So let's go to using bathrooms. Nag-talk naman tayo ng using bathrooms. Ay, nagtalk na ta na. I think, i-recap lang na to. What I said there, katong previous episode na to, nga nag-talk ta about, katong gyapon yata to, tong Sir Jude. Ay, dili, lahi to nga episode. Basta kay akong gingon dito, nga okay lang sa kuha. Na naay mag-CR na LGBT or gay or trans sa CR. Kung asa Oo. ko nag-CR, dito po sila. Why problema na sa kuha? Actually, Jude. Ang problema Yes. lang lagi, always, diri, kay, kung naay mo reklamo nga babae, kay ilaha man ng space, di ba? That's their safe space, ang women. Swerte lang ka kung ako'y imong makasabay mag-CR. Di ko mag-mind. Mag-CR tang duha. Okay? Pero kung nakasabay na very, very conservative, very, very traditional woman, babae, nga di gyud pwede sa iya nga magdungan mo og CR. Respect her boundaries lang. Kay ilaha man ng, if it's called a CR for women, na adyo'y explicit, nakabutang sa door, nga women, jud na diha. Nga, naay babae ni reklamo, respect her boundaries na lang. Okay? Know your limits lang pod, ana. Pero kung ako imong makasabay, dili na siya problema. Mag-CR tang duha. That's the same case sa ako, ama. Pwede ta mag-CR. Naka-experience ako ana sa una. I didn't mind na ako'y katrabaho sa una na dili ganito siya trans, pero cross-dresser lang to siya. Dili siya trans. Pag sure sa cross-dresser na word, kay cross-dressers are, sa mukha ning Nathaniel Blanco. Cross-dressers, for example, si BTK. Kisa na si BTK? Usay pangalan niya. So they're not the same. Cross-dressers are not necessarily... BTK is not gay. Mao ba? Okay. He cross-dresses. Yes, he cross-dresses. Okay. Pero dili siya gay. He cross-dresses to relive the murders. Sige, dili cross-dresser. Pero bayot to siya nga babae manamit. So bayot jud siya. Okay. Bayot siya. So bayot jud siya. Pero nakasabay na nako siya sa CR, I didn't mind. I don't mind it. It's okay. Pero kung naay babae na traditional na, di siya masugot na naay LGBT na makig-CR sa iya ha. Kay balo ka no, kung kinsa sa inyo ha ang wala ko kabalo kung kinsa sa inyo ha ang magbigay, ang mag-giveaway na lang. Kay dili, kung naay nireklamo, kung naay nireklamo, di gyud na mo giveaway. Kay in the first place, kay nireklamo man siya. So dili ibig gid siya mo sabihin, giveaway. nangita gid siya samok. So kung ikaw, naay nireklamo sa CR, nangita gyud na siya samok. So ikaw ang klase nga LGBT nga, dili man pod ka mo giveaway. Kinsa man sa inyo ang madaog. Pero para sa kuha, ikaw ang mo giveaway, ang LGBT. Para sa kuha, Jud, ikaw ang mo giveaway because if there's a door with an explicit sign where it says women, ikaw na lang ang mo giveaway. Sige. Oo. That makes sense. Diha mahupa, diha ma-de-escalate ang situation kung ikaw mismo ang mo pakumbaba. Kumbaga,
Kay kung naay nireklamo, nangita ginagsamok. Dili gyud na Mm. magpakumbaba kring kay nangita gani. Kisay-isog diri. Ana ba? Nag-ana na to daan si Manang sa Oh, CR. oo. Kisay-isog diri, kisa man imbayot diri nakig-CR sa ako ang CR. Ana siya. Oh, so kay siya. Ikaw na lang ang mopakumbaba. Hulaton nimo si ante nga mogawas. Mm. Ana. Kung di naman po iban gud bayot kring dili comfortable mosulod sa menses. Mao gani, Oo. Hulat that's mo na lang why nimo si auntie. nga kanang kung asa sila safe, kung asa ka safe mag-CR didto ka. Mm. Kung ikaw ang LGBT nga dili magpakumbaba, pareha mo ni auntie nga reklamo niya, Ay ikaw kan maabot gyud mo sa ano, sa kanang sa admin office sa SM. what if katong Jude ba? Ang iyang Unsa man? maabtan. What if sila duha ni auntie nga mireklamo, si Karen og si O Jude si Karen o si Jude. Ay kana. di ta Naay mahuman na dapat ani. mag-video. Never ending lagi na siya nga issue kung walay magpakumbaba kring. Kung wala Lagi. joy mo, oo, walay magpakumbaba. Pero again, to recap, ang akong opinion anang trans women or women kay I support you. You don't have to ask me to call you a ma'am or she or her. I would call you that without you having to ask me. I support you, but we draw the line when it's you as a trans woman who wants to force other people to believe that you're a woman. Like Mhm. kanang kung naadri tao nga dili gusto mo tuoan na, ayaw sila pugsa. Kay dili gyud na mawala na agyoy mga dili mo tuoan na. Dili gyud na mawala. Nya kung mamugos ka diha magsugod ang away, mga pabarangay, patulfo, mga ana diha na magsugod. Oh, so dili ta mo abot diha nga level. Mag-de-escalate ta. Mag-de-escalate ta. Correct kong. Dili na lang gyud ka makiglales jud. Mm. Wala na gyud tay mabuhat ana kung naay mga tao na makiglales. Dili na gyud wala na gyud tay mabuhat ana. So, Mm. pakigkumbaba. Mm. I'm not saying na si LGBT makigkumbaba jud ka wa na kay mabuhat sa imong life. Well, fight. No, Kring. Actually, kung magpakumbaba siya, dili man na kanang temporary situation lang man na siya. Just to de-escalate. Mm. Temporary lang man ang magpakumbaba ka. But you still go on live as a woman. Pero kanang kanang padulong na mag-away, you de-escalate. You know your limits ba? Kumbaga nga dili ka pwede nga makig-away gyud. Ana ba? Kay kung makig-away gyud ka, pwede man noon. Sige, go. Wala man kagibawalan ni Darling. Iyaha man ang opinion and her opinion, you don't have to take it. Kay dili man ni advice. Opinion na naman eh. Oo. Yeah. Believe lang po ko aning uban nga kanang mga trans women na kanang share sa atong opinion, Kring. Share sa atong opinion nga I believe I'm a woman and I will be grateful kung tawagon ko nimo she or her ana. Pero kung tawagon ko nimo sir, dili ko masuko. Ana good kanang ana ba? Kanang what an empath. Ana good. Kanang It all comes down to being a good human being, like kanang dili just siya be a good human confrontational. being. Sugot ra Just pud be a siya. good human being na kanang dili good need nga makig-war. War. What is it good for? Absolutely nothing. Lahi atong song. What it is good for? Absolutely nothing. Gani no. Ako System of a Down mo to akong giingon but lahi mo ha. Ay unsa dito sige Anyway, kantahan mo ko sab. Lahi man to every time you drop a bomb jud. Wala ay maalang to. Bye. Walang to guys. Shout out ko sa mga nag-comment Nag-comment diri si Aurora Noah Zorro sa ato ang episode nga pwede pa hug one last time mo ng episode. Ana siya mukhang pikos lalaki kay lalaki ko. Naikampi siya sa lalaki nga gipakaulawan ng babay.
Kay balo ka, Roro no Mhm. Wazoro, dili ko mo kampi sa lalaki nga gipakaulawan niya ang babae. Dili Ako ni gihapon. kampi ko sa lalaki Roro Nawazoro. So magka-team ta. Team Team, lalaki mo. Ako, Mm. dili. Dili gyud. Nganong naaman kay nganon naabaday kay katungod para pakaulawan ng babae, wala. Sige, basa sa ni siya, B. Ay, shout out kang kuan. Wafik, watching from Panakan, Dili Florida, ba? USA. Ang saman. Ay, asa di ka nagbasa? Ay, si Wafik, ay, watching pa sa Hello, muka. Wafik. Unsa si kuan si Rachel nag-comment siya sa Spotify. Ana siya? Ay, hala, old episode ang iyang gi-replyan sa episode nga Derek and Ellen Adarna. Ana siya, ingon ana jud ang batasan sa mga puti. Manglabtik pero malabtikan, victim dayon. Kasi pasabot niya, ani. Wow, kasabot. Nakalimot naman guta sa atong topic aning Derek Ellen. Si Derek Ellen po ba iyang pasabot? Wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Basing natay na mention nga lain nga tao or puti or si Ellen ba yung pasabot? Oh, I don't understand. Pero Kay dili man puti okay si ra Derek. mao gani, no. Basahon pa ning comment ni Nathaniel Blanc. Ana sa oy guys, para ma-appreciate amot lang kung kinsa maka-appreciate ani ihang comment pero para lang makabalo mo. Ana si Nathaniel Blank, cannibalism is a person who eats vegetables while believing the vegetables are humans. Good. O, dire na ta kutob, guys, kay basta mo to. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, dili ni advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests, o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships, o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo mo donate, whether one-off or monthly, naami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Unya, maura to guys. Salamat sa mga tanang nagpaminaw o sa mga nag-comment diri sa Facebook. Salamat sa inyong tanan. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, guys. Bye.